turabasuhuje mwese abakunzi bacu abaduteze amatwi abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi ndetse no mu migabane itandukanye. Tubahaye ikaze mwese kuri channel yacu, kuri channel yanyu, kuri channel buri wese yisangaho gutanga igitekerezo ndetse no gutanga inkuru. Turabashimiye. Wowe mushya rero kuri channel yacu nagira ngo usabe ukande subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bikurikira. Muri kumwe n'umukunzi wanyu Young Moses. Nari maze iminsi ntari kuboneka ngo mbahe amakuru agezweho, ariko uko byagenda kose ubu uyu munsi rero nayabazaniye. Ni inkuru rero idasanzwe y'indwara yitwa Marburg, indwara yazanywe n'uducurama, udusimba twitwa uducurama. Bamwe ntabwo batuzi ako agacurama rero, ahubwo kari karatinze kutuzanira. Iyo kageze mu mbeba gasa n'imbeba, kagera mu nyoni kakamera nk'inyoni. Gusa itandukaniro ry'imbeba cyangwa n'inyoni ni uko iyo gafashe igiti kaba gacuritse, kandi ikindi iyo ukarebye ko gasamwa katazanadusemera, ariko Imana iraturengera ndabyizere. Reka twigire ku by'iyi ndwara rero. Itangazo ryasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 2024. Ni Minisiteri y'Ubuzima yarishyize hanze, riravuga ngo amakuru mashya virusi ya Marburg tariki 2 z'ukwezi kwa 10 2024. Abanduye baravuga yuko ari abarwayi 36 bateranyeho 7 ubwo bari basanzwe barwaye. Bakomeza ariko abari kuvurwa ni 25, abapfuye ni 11, bakongeraho n'uwundi wari wapfuye. Mu by'ukuri murumva yuko iyi ndwara ntabwo yoroshye. Banyarwandakazi, nagira ngo tube maso, tujye twumva kandi tujye tunumvira ibyo ubuyobozi buvuze. Nta mubyeyi uba udashaka yuko umwana we yabaho neza, icyakora umwana ubaho nabi cyo nemera cyo umwana utumva utagira amatwi. Ariko twebwe abanyarwanda twagiriye umugisha turumva. Hanyuma rero igikorwa cyo gupima no gushakisha abanduye n'abarwayi kirakomeje. Iyo ni itangazo niko Minisiteri yagiye ivuga. Rero tugiye kureba ku bimenyetso by'iyi ndwara kugira ngo tubashe kwirinda, kuko ni nabyo leta iri kugenda idushishikariza uburyo twakwirinda. Ariko rero kwirinda biruta kwivuza. Twagiye ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg. Icyambere, umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Ngira ngo ukimara kumva ibyo bintu mvuze wahita wihutira guhamagara. Nta nubwo ari ngombwa kujyayo, wafata telefone yawe ugahamagara ku kigo nderabuzima, hanyuma bakaba bagufasha bagukurikiranye. Impamvu wabahamagara ni uburyo bwo kugira ngo wirinde, urinde na bagenzi bawe mwagiye muhura, kugira ngo ya ndwara utayibanduza kandi wamaze gusobanukirwa yuko nawe uyirwaye. Hanyuma rero uko wakwirinda cyangwa se uko twakwirinda, ndavugira muri rusange kuko nanjye ndimo ndi umunyarwanda, nanjye nkwiye kwirinda, cyangwa se ndi n'umuntu nkwiye kubungabunga ubuzima bwanjye. Bakomeje bavuga ngo irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Ikindi, gira umuco w'isuku. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugukaraba amazi, ugakaraba n'agasabune. Ngira ngo kandagira ukarabe zo abaturage dusanzwe tuzi kuzikoresha, ndetse no gufata isabune neza, ndetse n'imiti yabugenewe yica mikorobe zagiye muri ya myanda cyangwa se za mikorobe ziri mu biganza by'umuntu. Iyo ndwara rero hari n'ubundi buryo ishobora kwandura. Hari ukuntu umuntu agenda ariko akagira nk'itutu mu ntoki. Iyo ngiyo nayo wayanduye, rya tutu kuri abantu bagenda basuhuzanya, ukagenda ukora mugenzi wawe, ka gatutu nako kinjira mu buvangingo bw'intoki ze, ugasanga nawe yagize ate, nawe yakanduye. Ubwo rero nagira ngo mumenye, mugire amakenga uburyo twakwirinda turwanye iyi ndwara ya Marburg. Kimwe nuko indwara y'ubushita nayo itoroshye, ariko byose ngo tugomba gufatikanya
tugatangira amakuru ku gihe kugira ngo ari ya ndwara y'ubushita iracyahari, ntabwo irakira. Ubwo ibigo nderabuzima n'abanyabuzima ntabwo batuje, bari kugenda barwana nabyo uko bwije n'uko bukeye. Ikindi kandi wamenya ni uko mu gihe leta cyangwa se minisiteri y'ubuzima yamaze gutangaza itangazo cyangwa se n'uburyo cya kintu twakirwanya nk'abanyarwanda, dukwiye kukirwanya mu by'ukuri ntitukinegirije kugira ngo natwe bitworohere. Erega rengera ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe nuburangaraho ni wowe ugira ingaruka. Wenda uretse ko leta ari umubyeyi uvuga ngo nkurwaneho, ariko ubundi nawe wagafashe intambwe yo kurwana ku buzima bwawe n'ejo hazaza ukarinda n'abawe ndetse n'umuryango wawe. Ubwo rero iyo ndwara twagira ngo tubamenyeshe yuko ihari kandi mugomeze mwirinde, nta kugira ngo twongere dusubire muri guma mu rugo, cyane ko ntekereza murimo uko byagera kose murumva ko biri kugenda bizamuka, kuko iri ni itangazo mbasomeye ryasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10, ariko reka mbereke iryasohotse noneho ku itariki zingahe, ku itariki 28 z'ukwa 9, naryo 28 z'ukwa 9 Mariburu bari abarwayi 26, ariko ubu ngubu bamaze kuba 43 ubwo bamaze kurwara. Abari kuvurwa 20, ubwo abavurwa kuri 20 ni abo ngabo, atari ba banini basomeye bwa mbere. Kuri 28 Minisiteri y'Ubuzima yasohoye itangazo ivuga ko hapfuye abantu 6. Mu by'ukuri rero murumva yuko ari ibintu tutagomba gutuza, cyane cyane tugomba guhagurukira. Hanyuma hano bakomeza bavuga ngo mu gihe ubonye ibimenyetso ihutire kujya ku ivuriro rikwegereye cyangwa uhamagare 114 ubabwire ikibazo ufite. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibihe byoroshye, niba turi mu bihe bya nyuma simbizi, ariko na Pawulo yarahanuye aravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibihe biruhije, wazazaho indwara z'ibyorezo bayoberwe n'umuti n'abaganga bibayoberwe, niyo baziyoberwe. Niyo mpamvu uko bucya no kubwira ubuzima buragenda buhindagurika, indwara imwe bayibonera igisubizo indi ikaba yikubisemo. Bishatse kuvuga rero ngo ni ukuba maso hamwe no gusenga. Nubwo abantu hirya no hino bari kugenda bacika ururondogoro ngo insengero ngo zirafunze, ntabwo kuba insengero zifunze ntabwo babujije umuntu gusenga, kuko urusengero rwa mbere ni mu mutima. N'ubundi wasengaga ntabwo buzamubuza kudasenga, gusa no guterana byari ngombwa, kuko Bibiliya iravuga ngo habeho guterana kwera, ariko nanone ubwo hari impamvu yabiteye. Ni nayo mpamvu tugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza duhabwa n'abayobozi batuyobora. Nagira ngo rero mbashimire, iri naryo ni itangazo ryari rikwiriye kugira ngo mubashe kuryumva, dufatanye no kwirinda izi ndwara, kandi mube intwari nk'uko coronavirus twayitsinze. Tekereza yuko n'iyi Mariburu itazadutsinda, tuzayitsinde kandi tugira isuku, dukaraba amazi meza ndetse n'isabune n'imiti yabugenewe. Ibisigaye Imana ibarinde. Wowe mushya rero nagira ngo ngusabe ukande subscribe hano hasi, hanyuma ukore no kukazogera kugira ngo uzajye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bigiye bikurikiye uko umunsi ushira n'ukundi ugenduza. Ibisigaye rero ugize ikibazo watwandikira kuri WhatsApp, nimero turayishyira muri description, hanyuma ukandika cyangwa se muri comment. Ibisigaye turi kumwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, tugire ibihe byiza. Ciao ciao.